UMLE ko omsning u Dr. Celestine Lingdo menta kasngi ula pentikna wan siang rongno ikisurak badan kam haksnang Saiden shua ka jing pediang ya ka jing seng silver jubilee jong ka rib hoy sepngi presbytery ni ka jingdap alpusan snem jong ka jing seng presbytery ka bansalong hakabalang presbyterian Saiden nakaliang UMLE menta kasngi ula lomru daga jingalang haksnang Saiden Nadu kinong yalam shnong ki officer katanat PWD bakan tobyo ba M perbot EE ka PWD Nongpo Division. U Dr. Celestine Lingdo ula pentepru baka jingmang tingka ban siang rong ikisurok hakatay ka shnong kanlong kumba R.0 klor nakabenta 1 kilometer bat watla ka jingpenmang bat ki walk order kidangdan halinti kakam kan sanang ya chakmat ban pinkre ikatay ka jingaseng kaban salong hau benai rempang arja arpusan. Yang kesenong, abanongkong ni penpau kajing sumu i Dr. Bom iba di MLA i Jongi dan yang kesenong nomor bakadon kenika jingeseng presbytery jong balang presbyterian Saiden te kasurok ru kamdesu kababaha kelas niu te nakaliang kesenong nila aleg hi bandai hi doktor mo doktor nila aleg bandai ban pensngu i kajing sniu jong surok te i doktor lu ila asngap te bagi ila simkia hiru de na kajing simkia jong doktor ba ya kini surok mentangi lah sedang para kajuk opor na kalian kesenong ai kupleiru ya i deputy CM jongi ba preston tengsong yang berdipik ya PWD department ba ila simkia ban penyo ingi ya kenika skim kaban marmot ngin surok ka bade ya kesenong jongi tangi ta na kalian kesenong kuplei syukon jingwan jongpi ban kobar ya kenika meeting ke balengkot ke jongi hane po kesenong Saiden de kajing kendu jonga bat kesenong ke thau kila pensngeu ya kajing don kam ka jongki nam ta kasurok hane apo kesenong Saiden kamtam bagandon kaneka presbytery bat kataru along ka silver jubilee jong ka presbytery ka bansolong hane apo senong lada kam don kata kajing sengru kaneka senong kala don kam kirki ban maramot bat ban yo katto katne ki bentah surok thmai hane apo senong tinggi laya ai ka proposal ngalabuddin bat u deputy chief minister in charge ka PWD ti ilai ka jingkerman ba ia kan ka jingtre la bandang sedang bantre no syakmat ka total length jong ka surok bat ka resurfacing bat ki bentai bahable thmai ka total length kan poi 1 kilometer ti ka estimate amount ka ba la penkre na ka benta kane ka long kumba arklur nrupusan lak di nakadaw ba kajing seng kalalong hatbin di haswa ba ki work order kini kita ikin mi la ai bor ban sedang no ya kene kajing tre di ngadap da kajing kemen ba ki officer na po ka PWD Nongpo division executive engineer assistant executive engineer bat ki ki staff ki don rengkat bat ni bat kin selai visit ya ka site na ka 1 kilometer ka pamanga ngaong kebenta ka badon kam kirki na kebenta ka ne ka jingeseng en sa shim shwa let's say ar kilometer tam but baro kata ka total 1 kilometer en pendep watla kut ka jingeseng ru ka jing kan beteng ban pendep ya kata ka pasak Thank you.